Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 Rusama mwaka 2020 niho ishure ryisumbuye rya Busiga ryari riramutse risozera ibikorwa by'umwaka w'ubutumwa muri iyo paruwasi nyene ya Busiga. Ivyo birori bikaba byari byatewe iteka na George Bizimana, umwungere wa diocese ya Ngozi, aho yanagiriye ko atanga amwe mu masakramentu, tukaba twovuga nk'isakramentu ry'ibatisimu, isakramentu ryo gukomezwa muri mutima mweranda, ndetse na zimwe mu ndagano kugwaruka ruhurikiye mu mihari y'ubutumwa itandukanye. Kurikira uko ibirori byari byifashe. Turashimira cyane ise Busiga batana rimwe igira urubanza bihereranye yamayibuka gutumira ababanyi, gutumira abagenzi, uwo n'umutima w'urukundo ku buryo urukundo ruri ise Busiga. Rero turamushimiye kuba yaretse yandi mabanga menshi yashobora kurangura umunsi akaduhebera umunsi. Tugashimira Imana kandi yaduhaye umuyobozi mwiza, umuyobozi wa ise Busiga. Twakengurukiye rero no kuri ubutumire mwaduhaye kugira ngo tuze gusangira ibyiza by'Imana, ibyiza by'imigisha z'abaronka ibatisimu, ikonfirmasiyo, hamwe rero n'abaraganira n'abagira indagano mu mihari. Bijya byose ni témoignage zikomeye kuko niho hari ishingiro y'ubundi butumwa bwose dukora muri Yesu. None rero bakunzi b'Imana, cyane mwebwe mwagabanya uyu munsi, mwagabana ibatisi, mugabana gukomezwa muri mutima mweranda, mukagabana ibyiza mwaronse kugira indagano mu mihari, murarigendera. Imana mushobora byose, Data na Mwana na mutima mweranda ibahezagire, ibarekeze hose na muri hose.